Kusikuy watesmanta qhawari qankunata munasqa khuyamasi hinata kunandiaqa kicharisun Diospaq qillqasqanta maypi ninkay hinata qankunaqa cuerpolla nispa chaypaq mask'ay kay libro de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 nin cuerpotaq ashka imasniyuq tiyan chay imasninkuwantaq uqlla cuerpoqa ahinallataq Cristupis uqlla nispa. Kaypi apóstol Pablo nisawanchik imaynataqa cuerponchejqa tukuy imayuq aska partesniyuq ichari sonqoyuq umayuq makisniyuq brazosniyuq hígado riñón allinta funcionananpaq tukuy imaqa cuidakunanchik tiyan nispa kay kikinta comparan iglesiata apóstol Pablo iglesiapeqa tukuy kanchik hermanos pero wakinkuna kasangu makis wakinkunataq sonqos wakinkunataq ningris ñawis senqas ichari ahinata tukuypis uqlla Diosninchikpi kanchik umanchikqa iglesiamanta kasan Jesucristo chayman hinataq noqanchik cuidakuna tiyan mana qhawanachu nitaq criticanachu o parlanachu runa masinchikmanta porque sapa uqpis allinta ruwaspa cuerponchikta imaynata iglesianchikta ruwanchik chay kikinta ahina kasan chaykunanqa yachay sapa uqninchikpaq chayman hinataq munasqa khuyamasi noqanchik kuska kawsakuna tiyan iglesia ukhupi hermanunchikwan runa masinchikwan maychus kawsanku o hamunku iglesianchikman chayta noqanchik sumaqta llank'ana tiyan porque chayta mañawarqanchik Jesucristo kuska kawsanata mana t'aqasqachu si t'aqasqa kawsasun chayqa mana allintachu ruwanqa iglesianchikta nitaq cuerponchikta ichari mana nisunmanchu kunandiaqa mana puriymunanichu chakisniwan sonqoywan kunandia noqa purisaq nispa mana chakinchik importante thaskinapaq ahina importante kasaykiqan munasqa hermano chayrayku kawsakuna allinta runa masinchikwan Diospaq bendición ninwan kana kunandia k'ayakama